Lokungenda mangita kuwe ngiboleka imali unginike kungaba kumbe tindvo letimbili noma kunye kwalokubili. Kwekucala kungaba kwati kutsi mawungiboleka mase ngiyibuyisa utawutfola inzuzo wena lenkhulu kunalena longiboleke yona. Kusho ukuthi unginika ngenxa yokuthi utawuzuza. Kwesibili ungangiboleka ngoba uyangati kahle, uyangati kutsi ngithembekile. Bekungaba njani masiya kuNkulunkulu sibe nemicondvo hhayi lo wekucala. Kepha siye kuNkulunkulu kuyawucela kuye sati lokuthi utawusipha hhayi ngoba afuna inzuzo, kepha ngoba ufuna sibe nako. Asiye ngekumatike kumati kwethu. Ngiko lokutawusenta sethembe kuthi uma siya kuye utawusipha lesikucelako, ngoba he is concerned about our good, not his good. Nasi ngwaselisuku sakavuka uhle. Ngicela kukucocela nje bese sengifundza lamavesi ke ku-Ezra sahluko 6. Baphinze kufike baprofeti kusahluko 5 mawucala kuvesi 1. Angizibemisiwe ngale ngenxa yemanga nemidizo. Nenkosi Darius yawumisa umsebenzi leyathatha emva kwaKhurese lobekakhokhe lo myalo. Ngathi-ke makukhona lo wati kahle ukuthi uNkulunkulu kushido kuliciniso la uNkulunkulu faka ikhoma ungafaki full stop. Sesichubeka lapho-ke. Mase uya-ke kusahluko 5 bayakhuthatwa baprofeti bathola emandla ekuchubeka nemisebenzi. Kepha titsa tiphindze tiyavuka futhi timelana nabo. Verse 5 kusahluko 5 uthi kepha liso la uNkulunkulu lalisetiwe baholi bemaJuda. Kusho ukuthi uNkulunkulu bekayinakile lendzaba. Base-ke bathumela ligama kuDarius ukuthi ake iphenywe lendzaba kuze bate uchubeka kahle. Darius wavula tincwadzi afuna kubona ukuthi bekukhona yini bekubhaliwe ngalokwakha. Wakutfola kuthi cha, Khuriyese lobeka inkosi embi kwakhe bekakhokhe umthetho ngalokuthi akwakhiwe. Nyalo-ke sewukhipha simemetelo sekugcina Darius mase ufundza sahluko 6 ucala kuvesi 6. Darius wabe sewubhala incwadzi leyayimphendulo wathi kuthathe naye umbuso wasentshonalanga Yufrate naShetari Boznai kanye netiphatsimandla talelo live, sukani lapho ethempelini. Ningacali niphazamise umsebenzi welithempeli la uNkulunkulu. Kusho ukuthi Darius ufaka singcivitelo uthi loku kwaNkulunkulu susani isandla senu kuko. Futhi-ke mase ufunza verse 8 iyakhula indzaba uthi ngetulu kwaloko ngishaya umthetho ukuthi nibasite labo baholi bemaJuda kwakheni lendlu yaNkulunkulu. Tindleko talamadvodza titawukhokhelwa ngalokugcwele esikhwameni sebukhosi semthelo lophuma entshonalanga Yufrate. Khona lo msebenzi ungetiwuma. Uyabona-ke emakhoma sekasukile, kuyawuze kuyawuvalwa, kuyawuze kuyawuphela. Ngisho neminikelo kwathiwa kufuna banikwe neminikelo mase liphelile lithempeli. Tindvo tacala taflowa. Labo labamethembako uNkulunkulu ngeke bathole amandla lamasha nje kuphela, kepha batawuthola nesupport yekuthi lebe kumiswe sitha lebe sithi akusuchutshekwa. uNkulunkulu angazavula iminyango kude longayivala. uNkulunkulu utawusukumisa ngisho bantfu lebe ungacabangi kuthi bangasukuma babe nesandla kuze lokuthinzana naNkulunkulu wakho kuflowe kungavinjwa kungemindzawo. Asigadze lapho tento taNkulunkulu kuthi la kushido nala kwendako kutawuphela
ngeke uphele wena, kepha kona kutawuphela. Amen.